Havarkehat angdeng KYF Surini Rainkorapli Sertalin ketalon ponji aphan pachiton ponsi Havarkehat KCS asaihem karcholapen kachikimo ajaimek kapado non kevangji Surini Rainkorapli asingkan arkoat chiklo Havarkehat angdeng karbidison imso rongaje Sertalin ketalon ponji aphan kasisik kachitang pon bomasonsi pinija khongpo ni pho arani Havarkehat KCS asaihem sangti mini aklam karcholapen kachikimo asai kapado Lasso kachikimo ajaimek lake kedam tang suri sira pharusir kebra narkep kebra kethom anikan arkoya chiklo arani pen pini arni an KCS mate KYF aphan ke claim kachipaduk tang abang phubang phiat maphan karchopon lapen kachikimo ajaimek kipadupon jaimega ting pen jakhongpo ni phai pho arani ada por phai keba por pen KCS dirikam amai phu Chandra Singh Kro arideng pen songalam pangjarpono bangsoapi Lotun Kuru Rangsina Sarpo aphan ke thok kijirta padopono anparta KCS dirikam akongchun bang Vidya Singh rongpipen Japonsi jutanga pharman kachipaduk tang atuma phan chikimo asai dengpono lapen anarlo porphai Kresia porpen jutanga pharman kachipaduk tang atuma phan karcholapen asai pangchingpono bangso amailong KCS dirikam amaipu Chandra Singh Kropen mai chariponsi Kongchun bang Vidya Singh rongpipen alhui ke pachunia por en bono bangso amailong manping alhui aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Surja rongphar chophalui aman pen MSc kache rongpipi abarim Khonsing rongpi Cooperative Society Board Chairman Honton rongpi Dharam Singh Kro Board Chairman pen Chenglok Havarkehat KCS arwalong klembang phubang phiatumanta chitongdonsi aliranon pidunno kedamtang surisra pharusir kebra narkep kebra ke thom aninkan arkoya chiklo niphai phopen niphai narkep niphlian Havarkehat HS kulalong sirikep angdeng karbidison imso rongaji ketalon pona hol kachipadu kabang phubang phi kedo anatuma phan karchu lapen arnamarni ke plangtang atuma phan kachikimo asai sitami mesen pensi pachun ponno pusi Ferangki mirjing hanse pen sahemanong birtanang pali Karbi jiomos সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে কাম কৰিছিল দেহে কাম কৰিছিল তেখেতসকলক কিছুমানে জীয়াই আছে কিছুমানে বৰ্তমানে আছে তেখেতসকলক যিসকল জীয়াই আছে তেখেতসকলক আমি এটা সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ যিসকল মৃত্যু হ'ল তেখেতসকলক আমি এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি এই সভাখনতে আমি পাইছোঁ যে আমাৰ এই হাবৰাঘাট অঞ্চল বাকী ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিলে যাৰ ফলত আহি থকা আমাৰ কাৰ্বি জয় মহোৎসৱ স্বৰ্ণ জয়ন্তীটো আমি সফল আমি কাম কৰিব পাৰিম বুলি এইখিনি